Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Wala ka kunhun yelek ka jong jalan Megalaya. Kelamat no ek jing syarem dalai gol laar. Hak jing kun final persya ek kunhun yelek ka na jala Karnataka. Kawalalong Riyadh Saudi Arabia. Hak Sautrek uleber arjar arfulai. Henry kalong pat ke buram ke bekrau ek jalan Megalaya. Bah ka sin benikong ek lapoi sedu ke jing kun final. Hak lempung yelek ka football jong Santosh Trophy. Kum ke jing aimen si megani kunhun yelek ka jong jalan. Nakaliang jong Khasi Students Union baka Federation of Khasi Jaintia and Garo People. Kila pedang subha bat pun kuburam yang ini kekenhun tang supoi hamaulai petrol pom. Di Nongilam na ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People samla dondi khongsit ringkat bat ki Nongilam jongka ki unit ki circle ki paper ki pala bandon ringkat pangi ha kani ka setiap kapamenta bat khamtam ya ki players bat ki official ki pala wara nam wara burum ya kejelahi berokoi saya sien ngakat pat ini thapti ini naik ketika berjam tam nam ta jongki hak ini setiap amta Brisbane nasko komen sebun ba hak ini setiap amta manyo ban ai kejingkran hak pat jongpi ki players bat ki official namar ba nado ki sngi ki por ki pa pilai lai chithie nilai i biar kata kejingla ka jongpi ba pinlek kai pha bat ngam I duna syu ban ong ba premier court bor syu bekwe henrai ngalai I ba hak tu ka jingla kai ka pa pilek lakai tu sngi kalong kai ka ba ai man sim sekade om tangi kinong pit kai henrai wat ya kisamla jong kari ba ka jaj benri borok kowe balai ngong om ta namar ha ka jing ya nanti bat ha ka jinglong jingman jong ka sngi mentang I ba kijing sni ba per kilawan man sutiet ha ka imlang salang Henry lingba kajing la kajong pi ba pinpoi sadu kani ka final kalalong kajing ai mensiam ya ki wei pat ki paladu mensiam nangyai train sitam ban nangyai minot kenang ba kenang wara syu ya ta kanam ke burom om tang yang kayeng kesam om tang ya ka snong ka thau Henry ya ka jelahi borok wei na kaliang keseng ngi don kat pat pi ha kano klemat ka pa pi don kam ngi don hasenda jong pi ma chaprang klor kari em slam pa ka bri nyu trap tang ni kentian makendiat kublis bon sia jarmo ki khun samla ke jongi lingba kani ka burom lawan ra kum ga jaben rio tang ni ong ba hapakio prakasi niatan nadin we ngilong malong kum kata kata mo nebo pokasang mereka pet skamba kani ka kaya pementa ki samla menta glaper ni di mandong kawe kum ga jaben rio hapangi ki samla Kile kan lo kapapha kapamara ka buram ko jai ben rio kedi kamrang ko jangi banai buram ki ban kinti ki hage bon kiliang tenre pat la dagi dong khun samla ko jangi bayai baklaru kedi kamrang ko jangi kumno bangin tan ki bandalam ki sekanti ko bate dengan umkran bul ketien sasisien na kitbok kerwiang bakaloi ko pernah kadang ap pi bakanang la ban ai men sim man kinti so ki khun samla ko jangi hage de kamela ka football tang ni kentien ngasko banai khuble kelum lang ya paro em slam gari ba jai ben rio em slam Dikasih Brisbane. Long ke igi ke komen. Bagi kam samla poi berkat bagi yo yang burung ni. Isika objektif jongi hi badi bangin job ringi ni kamla ban job ikatu ka final. Isi ka tim Brockway lalu bangi mi na Saudi Arabia ni asosi sisa andre ondang ila poi ha Mumbai ni kenu yaki nongilam jongka KSU kilap Pengingi bangin sadon ka seremoni nadu mene na po jerobat ki dekot jongka FKGP lawan ban IMC mingi dan hanong po ki KSU dan mene ha po moyong ka HYC dan mentah ni ka KSU ber ka FKGP lesi kini kali ka jingle jong pi ka nang pen yo musim susu yang iba lesi next year ngin job sendon ya kani ka Santosh Trophy ti umdo di iban dong mentasni dari kublis ibon ya ka jing le jong pi lesi kini ka di ka jing ai musim ko kraw ya wala lesi kini berit andre kani kadang yai ai musim ini bangin yai trish tom bangin yai job ni ba kublis ibon ini ke players oi kilakai kharwe ngut hanre ka mansim ile kai ka jungki kade baki apli ya kata ka jing teli bat ya kata ka mansim ban yakun what happening ka jing ile ka jungki hanre kim syam la penduk mansim ya ke samla jung jai beriu jungi
Kia kun yang kendai 10 minit. Henry kena kendai 10 minit. Kim Syam lah pendam. Hadu ke bukut wala kiram buat tang lai laar. Boleh syukur semula. Boleh syukur semula. Macam perang, macam perang, macam perang Mekhalia tim, macam perang, macam perang, macam perang, macam perang. Boleh syubun samlarang ba tendi kongsit haringkat ki coach bat ki staff. Ninai gajing thapti ka bajam namar kalti kamde galti kapasuk ya ka kedua Mekhalia banpoi syuduk ka final. Pihak paniai daki benai daki senam haduk pandai kun syuduk ka final. Kun jongka jelahi jai beriukasi ni dokumen sekadai hakaba new e Saudi Arabia wadi ke samla
Kiba lami kepat ya keri India nadu samla Eugene Lengdo ibalong i manager ban ngiru by don isamla Aibor Kungji. Jisha ketika Santosh Trophy Wamtanya ya bukre rai. Kedua ke first round, kedua ke final round, kedua ke negara semifinal. Dia semua naik boleh ya ke Meghalaya Football Association. Ese national kiasha. Dan tak ada jom ini dengan job. Karena teka Jisha yang kami lihat sini, bahwa di final lihat bidang kami ya kena kipat lawan handling gitu pressure ke dia expect. Ini terkadang PI bukan try PI ke TV bah saat tiap ploy belak tang 10 minit lah saat tiap lo ada rungi saat tiap yang sa untuk ini buat lagi lah yuk berfai tu iba aduh sekarang ni lawan bila ni kita kamlong meco mereka try pemda mereka level ni kalau kaju iba wait state oh jinguna te don nang bun ba tang day bangin walk out nang ni ka ton melu tak kati kacing yo kacing kai ko bun ba try insa walk out ni se shong berakut MFA official road se tempat infrastruktur telah ada no samla sispa right lai TV tu itulah di international class bagi jong Ronaldo jong Messi lain kan compare ni tang kalau ini begitu oh dan bola tambah infrastruktur dan kominak kai kam daya pian kan cuy ya dekat kata mulai yang kumong mana dang doni jing bang hak ban walk out kumong mana bagi tak super final ni melawan handling itu ke pressure kiwi kamlong very strong mentally kamlong strong kita try ini saya baik bahag kumong bagi walk out